Tested mic 1 2 1 2 so from ade nyina wa two moto the general case social media president aka political general case ko mass mayor me na me di dwumade wa two moto 101 ho chia me e YouTube no so atija dwumade we enye wa two moto dwumade we enye dwumade bia o YouTube no so subscribe, leave your comment and share hano e fact haya no ye wai kunani ka no kora bia de wo Ghana ope YouTube TV station kind of crap Watomoto TV oba ko hwe aboafo asoma samedi dwumade ba because dwumade aboafo bia da romo KMS stabilities meka KMS stabilities o a lotto agent otiase na ono na ba lotto agent adwumanim no ama eye Kwabre South adwuma no etum pompa because of say ono no oni size ena aside ono ni size no o akukudam lotto operators o mo na mo demiensa Mr Adams Mr Frank ena hot almost so KMS stabi adwuma no ti ama KMS na dey within the billions of cities kra he's willing to pay ti choba koma KMS stability saso na Rogers Beauty Palace am fefie or dey say your bar na person ho ye fair in terms of makeups your acrylics your washing papa dey no ni Rogers Beauty Palace our francho woni secheruwa bank ni di hwani mu our francho station wo kona Rogers Beauty Palace NCC kama pa saso na kusi casual base yemfa aye material pamata de kama pa manfa enhye na nko program say wedding say outdooring say naming ceremony na nye prestige na nye kusi casual jaka nye bia kona kusi casual pam de fe mfama pa o batma masala chi da hona okwa say kusi casual me de material ba pamata de fe se no so say na yere so ho pam man tade what dey say sa so na ye prestige court aye hotel abama kumase okokoko be side wo kwade wo prestige court ye say apartment say bia mo ye boys on mo pe be akosha akoye more lines on ana say wonya akanchima bia oba bi say pa bi na akosha akoye more lines fa no ko prestige court because ho no wo benya wo kitchen wo get na fe no nya no wo ko so na hwese oni maduane no na oni maduane no fa no ko prestige court wo what I say because omo kitchen bozing omo say living room bozing say some boys 12 kwa na koya we bet my sitting feel good what I say no your prestige court I go be new site junction me ma ko videos upon videos so Watomoto dey video reaction first video we Bonigas na ayi na interview no your friend say Kofi TV yen ko video no mai say Kofi so adoma woni so kina opa style beni senior journalist obi Kofi ne nkasa adentina ensueta na atwe people ya wo ya ba be block kaso akwan spirit yes na because shinipa no met my friend for interview my friend Sisia obia we your sofu we your bishop. Welcome back guys. Okay, video of Bonigas na say na caption it say Kofi Adoma interviews spirits through Bishop Bonigas me pacho if semeti amon correct me anya Bonigas we na onya stroke no ana meboa big man say we na onya stroke no na wasa akwa aba Nyankopon ma second chance ana wudi mu asem sa no sofu be na we sofu be ni na wo su Kofi Adoma woni no kura so onya serious o enti wo ye interview na sofu ne say wa fresh spirit amana be shema amenimu no wo so anyambia wo busa the question Kofi Adoma say bi wo so are you okay senior man I say this time na wo sra ye no I say wo sra wa adwini na mo adwina yire ye be ka adwa kire utimi nya obi ahwe o enkomo be nie we no we sana amafo wa kira omo gi adie no kura bi anim we nye Nyankopon asem o ade na mama Nyankopon asem no mo yato ba bi na say mo ye nipa asem street ne so sa no asema Bonigas o kan no kura bi anim mutu futuro gu nipa ni o Nyankopon bi wo ba bi o ba one day o Bonigas I think so when second chance suenyansa jai sa professor we jai sa zan we ya hwinim Bonigas Nyankopon dom second chance jai dia wo chechere no concert live we hwinim. What are you trying to tell me? Kofi Adoma woni so wonya dade a we interview spirit no Kofi Adoma are you serious? Mo ya big man mo nya de ade a yembe kan because ye de mudi mu asa ga ka kire mo ye be correct mo
Edini ya watu moto the general case social media president. Unye committing Nkooaa, I'll come at you. What's the meaning of this? Huh? I don't know money. We are big man. Don't be doing this. They said, "Oh, Kofi Aroma, wako ye in interview to be teacher because oh, where they are conk. Te komana mi no obi tifia, oba come man we say okwaje mo bia su ni onye Nyankopon anya obi a. Asema na waka no. Kofi Aroma woni we nukura nim bonigas ayazan anya nyame akwan. Asema na waka yi. Mutia na muza amanfo sa we bo so obi tiba bia ye ma me mo na ya na me dwena mo ho. No mas o mkakra wa no manyama da come mo dey asofo pray for me kwase afo Nkooaa we asofo eti ade a we ye ntinya medwuma na we ye bonigas a no so ni tiri hu sa de ni yi ayi brade Nyankopon asemo o tiri hu sa de wi musu ade ya spirit abawura o na kwase ni kwa Kofi won obusa no kwa na mamu sa papa no kra so na adwumo ha mu gum woni ma se senior journalist hwe ade bia we edini ya watu moto general case social media peke ku massimeyo Friday bia meti Angel FM nyame anya obi ati ase mi control space no you social media no abi president bi control onza me baya bibia dada na kwam no man aye bola ni nyina me package dia gu bola so nti wo ye bola sama me mo se bola na me go good as minimum ati ko mana se ebi ni se bonigas o ye bola se mti mo no we kwase me na fra politin bag bini ada de bi na me go kwase das minimum because kwase sem na wodi no ati ase edini ya watu moto general case social media president ke kuma simeyo without me there's no social media what I say fact upon fact atija dwumadie na wani gusu ahwe no ye ko another video I say video reaction kwa chane se dwumadie me di aboafo bi ada Roma na soma sema me de bro dani nyina kemesa stabilities o loto agent na mu odinye pa o kuma se krodwo mu atwa ba koma na o ye sela sa so na prestige court bia ya ye ahome hotel apartment ewo kokobi new side junction kokoda hobi saso na eye Rogers Beauty Palace ahon fefie say your bapa last time ko wedding again the way na you say make up say funeral da no asemni umpese ye be your makeup no ni ma say funeral da no a pa cho ko Rogers Beauty Palace afrancho wona se chewa bangene di hwani ko ne sesi kama pa wala say saso na eye kusi casual matade fefefe egu hei wona pamma me kama pa kusi casual de fashion designer obama bantama boys ne hwehwe to so Mwako he video of Ajagurajah Odifo Kwabena Siama Choba Sofu na fuden onkahe wa fusa wa Jesu mba kwa ya na do no adwana ye ko tie nto ato bi Ajagurajah ye no he aba musu ma bi ye sha pack so ye go Odifo Kwam Sinchan King of Jews Sinchan ye di kire bi na Sarafin faso for Sinchan me se di fun kan sa so for ye hia ye biem Yam open back. Nyanti chiro biani. Oso ni mu akasa. Ni pa do so ni pa do mu se onim no. O bi se to beti say kasa. Ana bo so obofo a. Welcome back guys. We ko he video of Ajagurajah. E say no dim say wa beefy musicians ni nyina wi ntse o sa de ko Odifo nkansa asofo so. Killer Adifo na mo no mo nkwasa kra mu hwe Ajagurajah jai Ajagura wangasa hwe ena Adifo kakra na asa ka ho so mu nsa hwe sa de ya de be chichire wani ye de nsa to obeti na sa de no nya sembe ne wom ma ba sori Odifo hu mi wa de waka kire me hwinsi ye wo se u Odifo aseme na kan me be ye wo si me di ampa no seconds na bubom papa na me di na no Saadi ya de abeti chire wani ina o de saso abeti wahu ni akro na uhu me no na ma me se monti no ma so abrabo na yebo no mu wakwa asore ya se onkom se obetu kwan wo ba ya wabeda anyambia mpache o plane no e ba be wuro de mo na ba be fa wo ni passport wo ni sika izo obeda kra kwa akra kwaje o passport na ye kase be fu plane ko obeda kwa akra enko bi wanti ase nim ti ma me etie wo so fo she onkom okwa aso ye so nkom na wa anya adwuma like wa anya adwuma nkipi enkom se na big man enkom se na be se oda bia unhwe because enkom se no ye nsa o masika me down sam da ebi si da si ejina ha na Odifo se nkom na sika be down sam ebi si da let me be honest with you guys enti hwe tie enkom se na ye be show adi ye ni ye be yi
but one case one ko we keto wasita you won't get nothing nti Ajagurajah ka che o say mo banu aduane mo de Chelsea be so banu aduane na ja say adifo mrade na mo ya adifo aputo e bi adifo mo di ma no sa mo na wi a wo ka de Ajagurajah bi mo ma adifo mo di ma no mo ya adifo mo hu we because we adifo hu ade a mo betata social media so me di sanse mu na na odi no puto ya hu asofo ya hu adifo so shekai atumoto generate social media preke ko masime nyame anya obia Ajagurajah ye ni ho time na yakonya omo amaka no kura ho time but they make a tell say we better for you say mo de be ye aduane no on that day mum because mo awade honhom kura nim so wo Ajagurajah ene omo amaka no awade kura honhom nim so na nkom se bia sunu ada no mo kwakose enti be ya ada no mo ba no ma fafa mo jesu no mo you know mo sere ba bozi no dem no mo aduane no no ma ba no aduane ma mo search members no mo di Ajagurajah de osade ne me pe wasem o wo jeje o church members ni sika na no wasade no aduane ma mo di na ka sori nya na yesa se keke fa aduane ka sande bia ka me kwa sole ni se me ko me ko di fried rice me ko di fufuo ko di banku ene ne ka me sande bia me kwa sole de bia Ajagurajah musi yo ma sore sana ka sori bia na sole se be wie ni anu aduane ma ka de bia esi aso dem because Ajagurajah oh serve a man for Nkooaaa Nkooaaa I won't take it from you nyame nshira was outside but so you odifo na na ye be shen kom de killer jai on shen kom bia froko no ofusa nwom kro enkom se be na abehye o be shen kom bai eno no shen kom na de na ebesie mu fiti shen kom Ghana kra mu free be esie na ka meda sorry se Ghana free Ghana akosi bia be UK na mo say oh adifo ye adwuma Ghana de so sie ya si akwawe so me da so tie yi ha ya adi asem me de ya na me dwene ho ne ye ma me mu no ye kakra o menya no no ma sare akodi fo odi no mu se di omo Ajagurajah me say ka kire odi fo na ka ne say on that night and on that day mo ko no aduane na ma che de ende o ya de enkom se de uni hwi wo mu onyame ho nkura ne mu jai na ga se di agro wa Asema na akai Friday bia watumoto mete Angel FM me ne Ike the unpredictable the most wanted radio host what is here enye ya anya obia Friday de Kumasi head nyina ya Angel FM Friday radio stations ni nyina obi adum no mutie yen me ne Ike bo adwumatu ya za konkomani na aje anira no edeni ya watumoto generate social media adwuma mi ye abofo bia da roma na mam de adwuma bro danda nyina KMS stabilities or a lotto agent or a francho or the old Drew Broco Jans also pay KMS stabilities. We lotto seller. Baby, you show about corner. You do now because this guy borrow maze concert and those one. Anyhow, how about come KMS stabilities? What I say? Only you do billions crown or to watching because a cuckoo dam me and son lotto operators or more than Mr. Adams, Frank, Hot. Hey, almost can tell you 10 room tabang. Bomba wall no mo anyo bi anti sa ku da mi na ma eye kemesa ne hu ye hu to the trouble command sa so na Rogers Beauty Palace say basa oba ho nye fe ma on ka se hey enye mo anyo bi a obesiesi oni kama on be se oba na be se Sudan da bi ade afa ne ko wa Francho station wana on se cheru aba ngidi hwani mu sa so na ye kusi casual se on pese atare no a hu no online no atara na hu no wala be different from the abro na onya material da koma kusika jo bantema no apam na tight amount last time ya ko be hu ayi caption bi ayi online wa to material da koma ni telani afare na ba ayi jalabia kati fa o material da koma kusika jo bantema masala chi down na no mbo kama papa sasu na prestige court pe hotel a da wa Allahu Akbar. Hotel sini bo asao. And so betting Jesus break fire awole ya boys. No more disturb because environment is serene. For that prestige court koko be new side junction. Environment no a residential aside say no residential no. E was high serene. You understand? Koko da no feel good. E ho da wa na be sorry.
Enye hotel bi no bi abenya no bi no that say koda ho no feel good. Ye ko another video because otomoto me dwumadie more or less video reactions. You have first video of Bonigas and a second video of Ajagurajah odifo kwabra siama. Ye ko another video of Eda bia Eda tiri ho. Me say Eda idie udim say adwane na wodie no. Eyenkwa adwane na number ko bi da so. Eda twenam ne saa entwe Eda buza say number enam say jatanam yenkwa video ni me see ya so for here na ma so go we na de ga ya ni ye enam kwa ayi kasaba fish na dem the video my welcome back guys. Okay, video of Eda na ni abira wanya ne Nkooaaa ojim say tirimu bi da so na wo say for a bia no odi a otimi nya tirimu bi a jack wo yes wo twan ho betima twe from Afantu station to Kayeti still na ngem ha senior man nam Eda nam no de Eda na say nam no by hook or crook you go fit finish the meat on jabi kura Eda make him man say this meat I go finish up. Where the meat you want tell her that say, hey, me I don't go give you chance. It's Eda any meat na I say banta we chino. Na meat need to me train the free best hane jama pensen. Na Eda so china best ha to Accra. Hey. Eda na me ye beef. We twi. Eda na be ya janam no yen. Unse sa nam we bi nam no na otimi ute wo we nam no tibi say we de nam be ni. Namana mututu no kwa jack ota wi bi dia wa we de enwi wa we ni patrum kura da sa nam no gu mi got me fa nam ne bi wonam ne mu within meat na mutu fa meat bi no what is we nye meat what you say meat ni gumo ba to ti pick another meat meat share e bi na akoto Eda no Eda akoto na duane a wodi o e de nam ato so Eda nim so fala Eda twenam na ntwe ono so na dwe say kai na dara su Allah kiana kin mewe namno we de wasi aboa na be so be sore na nte pai bi kura wadi ha she asa phone nu jam no wadi ase me se Eda se ne wona namno banta won twema namno enam no so won twema Eda kai is it pai ya semu enam ni bi so ya style bi o enam ba ko ye ka wa wonka ye twa wa wunta ye to is enya odai well, I'm not so trained. Minim so much tell we dey a post we a post of a DMW the videos logistics manager Israel worry ana wajai e ko post ni message here Israel them take do you sure. Welcome back guys. Let me dive into the post. I read, was it my ex-wife who claimed she was a virgin before I married her later started complaining that I don't satisfy her in bed. How come? It is obvious she had started seeing other men. I thought that marrying a church girl would give me a peaceful marriage. I even went as far as marrying a pastor's daughter from my church Winners Chapel, and that's the worst decision I ever made. The video tried reconciling us, and I just told him no. The video's logistics manager, Israel DMW, talks about his ex-wife. Senior man, na man ankasa de omu hey, ko bi se Nyankopon say, ne do ba Yesu Kristo ba wiasa no ne disciples no na ma ara na ma mo na oba ba kokora. Mi do nya me se ka Yesu be da na oba na cheme ma na di omu nyina. Emma Israel o ko ware church girl tun na the church girl o mu free na ko church o ma me ka sam kiro Sunday and papa sport bia close by both 1 kwa na abie ye bia ma hwan mo ye nyina kwa so ya tutum ye ba ye bie sport ma hwan mo Israel me mama obi nkan kiro se aso de mo no aso ro bofo ma na gu we ye di agro na kase ye boru churches by churches ye the virgin
ebia machine bi tem air test man mi do nyame so ha e wona na so for kra ne so for mama ya allegation because so for man kra no on ba bi hihye o mo se hyeto manfo dwasa o mo nanum he devil between my legs manfo bi abie mu vom so hu sawam I say train fi just no ko Barcelona no say Nkooaaa we nyasem ketwa Israel me can tell you this thing ehu oba anim ehu oba situation na nkase bia me ko ware no big man o ware oba ware de ope ware de obetima control enye waje say o asore dem o ne hu omobo big man o ti twiwe mpanifo say fidie no eti aboa na ni sunku ene jana ni sunku o boa na mane be ya oba wi a ho no bo say obeda ni moti aye ase comfort no udi comfort na moti ase udi utunu sanete ago bare ne mo to General social media peke ko masmeyo Friday bia me act the unpredictable yet Angel FM nye ya nyobi a shene so say 1st April ewo eye movie city street ni mu no and I say movie city hotel no Watomoto hosted by myself the young shall grow say dem be host two programs here eno Kumase and Ghana mabenya artist bi say ya talk mabenya bi ti say YP o say kom skani name them through ye na ye event asaba downtown ye ko board despite media for a year me already here with baba Kumase full time by so Angela so mu it tells you say Watomoto I control the space what I say it first April dey enya afrancho anya ba bia ye both street no street jams me say chemu stage correct stage Mount Light nga gudi artists and them mbodin me the young ones in the likes of Baba Tundemo Don King Wajimo Haya kwa what I say I'm out. Same answer.